তিনি 17 gulagati amsaini gabodi community hongo Tipra Mothani asha nangkhumuni Kokchap Panda Khlaijakkha puskani Chongbarino kitingai apanda phaimanjakha bubagrabai Chongjak observer MDC Gণেশ Deborma Kokchap MLA eba Tipra Mothani political secretary Rajeshwar Deborma central member Manav Deborma block president Pradesh Deborma Bablu Deborma TWF ni president Papia Deborma BC chairman Akosong hambairwa hanya haichini media rokno sung je 17 gulagati assembly constituency sung je observer Chongjak bani tini chini last mane sung last khailia tamni bagai hinga chungara totally saimana sinara 52 je chini both center to mane center ara to bisinga chung bishesh khai jara je chini bishesh khai ST je seat ba ya tamni chanai ST ni je area amna chung totally chung tabo prai 30 ta hai both committee khai chung success khlaimanga abani bagai chung tini paithak je 27 28 29 obai saltamna hamani sala tini ni chini abo last chungara gabodi community hall chung je chini program songsalai tangnai mane tini chungara 4 ta village haka 10 ta both center na tei chung tini committee khalai detail bongni report chung na haka oboni bisang taisa tini ni je chini Tipra Mothani high community jeta निर्देश ni anusare chung tini ora Khoroksa 5 ta both center ai chung Khoroksa chini coordinator obhaike bisang songai rimakha bone bagai belai ke khatong thogo chung tamni bagai hingka chini obhaike sara Tripura ganangai jotto thayana obhaike dagi mani motena chung samung khlai tangmon bagai tini bisang obhaike chini निर्देश no palan khani bagai satong kaprapma haka jotto village ni borok tabuk je mai bormani jugo phana samung humung yakalai jotto phailimon bagai bkhatong thogo khaksang tai obhaike chung last taisa totally chung je coordinator songmani a coordinator na tei chung boot committee ni chini president secretary vice president cashier obhaike tei chung borona taisa detail report na hanan bagai chung 5 tarikh buskang mas ni 5 tarikh chung kaisa doiram community hall kaisa program na rajaga aro chung ta clear khlai chung obono naikha bo area wa bo party besuk but manai obai census robo chung adina detail ni rohi mana abon pore ni chung bo water chung apply nai abong totally finalization saklai di mana o bisho ke bahai report man ka tabuk to jot bisho no chung taham report man haibona chung saka obo chung bukuk bai unuman hain sama baya detail nang door to door khlai obai report do de obose sini request chung oma ke chung 80% 90% ni samana chung haibona bongna taisen निर्देश ma door to door habde nok khabai obake totally report na hade ne chung borona obake निर्देश roi final report chung 5 tarikh chung clear na chung je chini je tabok romina de chini ara je area tongmani tini chungoro Srinagar Gabordi zone 3 June bisingo 17 gulagati assembly constituency ni observer ni samungo chungoro Srinagar Gabordi committee holo 10 ta police station tine chungoro kaisa boot level committee rok bai tini asuklaime Panda tabun pai drop oroni report khubi kaham oroni organizational position bo khubi kaham chung saimano je chini boot level committee ni borok kaham na samung khlai tongo go jaga chung coordinator bo khlaikya protek 5 ta ba 4 ta ba 6 ta police station ti kaisa coordinator ora 10 ta police station no kaisa 4 ta police station ti coordinator khaikya takuk Dinesh Debormano te kaisa 6 ta police station ti kaisa khlaikya takuk Bijon Debormano go jaga o boroni samung khumung nai bor frequently bor boot level committee bai borok samung khumung khlailai nai joto pool ni jeta yathat election ni joto samung khumung bhai khlaitai BLA rok bai appointment Khlaijakkha kokmas sanai boot level committee ni porebo boroni samung BLU rok bai samungma khlainai election ni joto staff rok bai contact ma khainai borni entire je protek boot committee অর্থাৎ police station ni je electoral rule abonoti borok sob sobaino samung humung khlaima digi ma tongnai ajago chung 100 bisung 100 chung bahaike chini সংগঠন chung মজবুত khlaiman tebo shokto pukto khlaiman abonti borok ni sob sobaino ajagao samung humung borok samung ma khlainai tai nakolno nangnai gabon bagi chung nai naikha je tini ni oro je 10 ta police station bo khub satisfactory report
जों फाइनाल सेफ थांनाय बुबुग्रानि दायगो मुंबाय जों 17 गुलाघाटीनि जों खरंनि आरो अबजार्भार आंनि जी दायखरजसिनि एमडीसी गणेश देव बर्मा जों 5 तारिख आगस्ट जों फाइनाल सेफ रिपोर्ट नाहानायनि बागैनाय एपरे कम्प्रिहेन्सिव रिपोर्ट जों तैयारी खालायनाय बुबुग्रानि थानायाव जों और रिपोर्ट सबमिट खालायनाय जे प्रेजेंट कंडीशन एवं आगामी दिन सिनि तामंनाय आबर जों 5 तारिख आगस्ट सिनि दयराम पारा कम्युनिटी हॉल आरो जागो सिनि फाइनाल डिस्कशन ताइ रिपोर्ट जों आरो कालेक्शन खालायनाय जों सिनि ऑब्जर्वर नि सामने जों आज सिनि आदिनो जों कंक्लूड खालायनाय ताइ जों सामुं जे जोंनो दायित्व रखा आ सामने जों सामाप खालायनायनि बागै जों आ प्रोग्राम जों यागना हाजाका हामबाय पाँचटा बिसिनि बिसिङावबो बिसि फाइथिनि তিনি তো 5টা এডিসি ভিলেজ বিসঙ্গ যতন ফাইনে কয় গিয়া আসলে এভরি বুথ লেভেল কমিটি নি যে কমিটি তখানে যথেষ্ট ওরা তো সুং হাজার হাজার বড় সুং নঙ্গিয়া মেন যারা বুথটার তালিকানি এক্সপার্ট অর্থাৎ বুথ লেভেল কমিটি বন টুকটাক জিনিস বন কোনো কিছু সামুং অরবরনি শর্টকামিং বা শর্টফল টংখা বা লেখনা টংখা গ্যাপ টংখা আ গ্যাপ ন সুং টেসা কাহামকে ফাদার ইনস্ট্রাকশন বাকে সামুং খ্লাইফিনাय অকরণ সানা বাগিনো বুথ লেভেল কমিটি নি ম মিটিং मो बैठक पाँचटा विलेज कमिटी तो कैसा प्रभापुर एडीसी विलेज कैसा तंग जेकानगर एडीसी विलेज ते कैसा तंग निनी ईस्ट जारुलबासाई ते कैसा तंग वेस्ट जारुलबासाई चारटा एडीसी विलेज अब गोलाघाटी एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सी जों और श्रीनगर गाबर्दी जून नि बिसिंग अब कलायो हामबाय थैंक यू एलाय सोंथिने खातंग थका तामने इनके जों सिनि ऑब्जर्वर खरंनि आरो फाये सिनि गोलाघाटी एसेम्बली वो बुथ कमिटी बाय जों रिपोर्ट नामानि काहाम बागै जों खातंग थका तांके जों साइमानो गोलाघाटी एसेम्बली वो जेबेबे बुथ लेवल बुथ कमिटी खारिजां परे जेबेबे सामुंखाय जे रिपोर्ट मामानि बड़क जेबेबे सिनि मथा फायाको आबरंनो सतनि तुबै सिनि मथा तुमानि किसु अंश फायाको बरक साव जे बरबो फाइपायनाय गावमाके बंनि सामुं नुगै बं रिपोर्ट नुगै खातंग थका गाबैनो मा साव बुथ कमिटिनि जे तंमानि एडीसी चंगबारियाव कोनो बुथ कमिटि करै जों गोंमा बुथ बायरा कप्लाइंखा दाबो बुथ कमिटि खाजाक का ओ बुथ कमिटि खामानि यागलो तेबो काहामंगै तंग सिनि आबनि सिनि अ बुथ कमिटि सामुं खायमानि रेजाल्ट जों बुसकांगो विलेज कमिटि इलेक्शन जों मानाय तेगेसा 2000 चंबारि 2023 सिनि लास्ट फाइट बुबागर जे सामानि आपुर जों स्राय सायमानाय सिनि अ बुथ कमिटि लेभेल खाजमानि सामुंग गाबैनो जों दिनै अ बुथ कमिटि 10टा बुथ पुलिंग स्टेशन ति खाजाका चाइते बिसि खबजगा परपुर जेकनगर इ जारुबासाय वेस्ट जारुबासाय गाव साइते न खबजागै 10टा पुलिंग स्टेशन दुइजन कोअर्डिनेटर खाजाका खरकसा बरं गोनां बिजन ते खरकसा बरं गोनां दिनेश बरक बुसकांगो अ जे 10टा पुलिंग स्टेशन नायनाय इनके खायो तेबो खामंनाय जे फायार को फायनाय दिनै अ परपुर कमिउनिटी हॉल गाबदियो खायजोंमानि अ ककचाप नि तै जों सानामुसंगो कसानामुसंगो जारा सिनि थानसाव फायको बुबागनि गेराति पार्लेन सिनि बरक दफानि बागै मानथानि बागै जे डिमान्ड खायमानि लास्ट फाइटो फायदे हनै कबुं नारगो अ दिनै अ नंनि चेनेलनि बिसिंतै खायो बरक अ कखनावै फायाना